Ilusio olatu databil gure herrian, eta aldaketa nahiak hartu ditu auzo, ospitale eta fakultateak. Soluzio erreal eta zehatzak bihar ditugu. Etxebizitza eskubidea da eta bermatuko dugu. Osakidetza zutik jarriko dugu. Unea iritsi da. Ilusio berri bat abil Euskal Herrian, sentitzen duzu? Aldaketa da orain. Bozkatu Euskal Herria bildu. El cambio nunca ha estado tan cerca. Es momento de salir de espacios de confort y dejar de lado intereses partidistas. No podemos desaprovechar esta oportunidad. La regeneración política no es solo una posibilidad, también es una necesidad. Tiendo la mano a todas las personas que quieren un cambio en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Esto no va de mí, ni siquiera de H. Bildu. La única opción es el cambio. La oportunidad es este domingo.
Eskerrik asko. Urrengoa danok dakizu, así que animatu kantatzen. Zurekin mintzo direla diote zuriek, ezazen kanta egin dizuten. Zen gertu gauden, sentitzen alden amaiurren. Hori diote, bai gorrin ere, mugalari hoiek. Mendikate honi lotuta, zure zaurian nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maie, zoriak mugaren bestalde. Jantzia dute doinu dotorez gaztelugatze, inu dute larrumbera ere kantu lirainez. Mendikate honek lotuta, zure zaurian nirea da, ta kantu hau biona. Itzazargia testigu da, zeuen urratza geurea da, ta kantu hau denona. Ez algara zurieri mintzo diren zoroak izango, betiko zugurrago gara izango, zoriekin mintzotuz gehiago. Mendikate honek lotuta, zure zaurian nirea da, ta kantu hau bionan. Itzazargia testigu da, zeuen urratza geurea da, ta kantu hau denona. Mendikate honek lotuta, zure zaurian nirea da, ta kantu hau biona. Itzazargia testigu da, zeuen urratza geurea da, ta itzulera denona. Que nadie confunda la responsabilidad con la que la izquierda independentista actúa todos los días para levantar este país, y mucho menos con el interés legítimo que tenemos a disputar la hegemonía social electoral en este país. Guk ez badugu egiten, guk Euskal Herria ez badugu askatzen, guk Euskal Herriari ikuspegi nazionala ez badiogu ematen, gu langilegoari ez badiogu alternatibarik eskaintzen, ez dio inork egingo hori herri honetan. Es momento de celebrar, porque tenemos muchísimo que celebrar. Mila esker guztioi, zorionak guztioi. La vamos a petar de nuevo.
izango dela eta dela Euskal Herria Bilduren lehendakari gai onena. Zorionak Peio, eskerrik asko. Esperantza eskaintzeko garaia da. Herri proiektu sendo batekin, komunitate izanik eta komunitate zen horretatik, herri proiektu bat josiz desberdinon artean, herri honi etorkizuneko proiektu baikor bat eskainiko diona. Eta horretan ari garagu, horretan ari garagu. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Zuen urratsa gurea da eta itzulera denona. Heldu gara. Kanpaina zoragarri honen azken ekitaldia da gaurkoa. Heldu gara. Irrifarrak, maitasunak eta ilusioak borborka egin eta etengabeko fluxua izan duelako. Elkarri eman diogulako. Heldu gara. Ilusio fluxu horrek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurrak gainditu dituelako eta Nafarroatik, Gabarra, Atxurritik, Ebrora, Iruñatik pasatzeko Arnaldok botatako erronkari ere heldu diotelako. Nafartarren eta Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberutarren indarra ere sentitu dugulako. Heldu gara. Londres, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Montevideoraino joan eta ilusioz gainezka dagoen motxilarekin itzultzen ari direlako orain Olaia eta Jasone ere gure enbaxadore onenak. Heldu gara, hemen gaude, Bilbon, Euskal Herrian, gure herrian, baina bide honetan, askatasuna eta justiziaren bidean ez gaude bakarrik. Asko garelako munduan, etorkizun aske eta duin batekin amesten dugunak. Eta gaur, gurekin batera egon nahi izan dute bidelagun ditugun nazioarteko kideek, euren mezuak bidaliz guretzat, zuentzat, denok baikara beharrezko, mundu berria amestu eta eraikitzeko. Molt bona tarda, amics i amigues del País Basc i especialment d'EH Bildu. És un plaer estar aquí amb vosaltres avui, amb aquest petit missatge, amb aquesta salutació, que encara a dia d'avui he de fer des de Ginebra, des d'on estic exiliada des de fa més de 6 anys, per haver organitzat aquell referèndum que vam fer a Catalunya el 2017 i ara també acusada per terrorisme després de donar suport a les manifestacions pacífiques i massives que hi van haver a Catalunya després d'aquella sentència que condemnava els nostres líders civils i polítics a 100 anys de presó. Doncs aquí estic, a Ginebra, i des d'aquest emplaçament, des de Ginebra, he pogut continuar treballant amb vosaltres, especialment coneixent tota la feina que feu a nivell internacional, coneixent aquesta gran reputació que teniu com EH Bildu, com a País Basc, de treballar en l'àmbit de la pau i dels drets humans, però també molt especialment hem pogut treballar colze a colze en aquell àmbit que ens ha de permetre algun dia obtenir el reconeixement de les nostres nacions sense estat, aquell reconeixement dels drets col·lectius que tenim com a poble. Ha sigut fent feina en l'àmbit internacional que hem aconseguit estrènyer les nostres relacions polítiques i també la nostra relació de caràcter personal, però és amb aquestes relacions polítiques que hem fet més fortes, més intenses, compartint objectius que ens tornem a presentar a Europa en aquesta candidatura per la qual treballarem per obtenir una Europa molt més democràtica, molt més justa socialment, a favor dels ciutadans i de les ciutadanes, i des d'on també continuarem treballant amb aquesta col·laboració que tenim en l'àmbit de l'agenda espanyola per fer possible que les nostres nacions sense estat, que els nostres pobles tinguin reconegut aquell estatus polític per exercir la sobirania. Perquè és el que hem vingut fent durant aquests últims 3 anys. Treballar per generar les condicions per obrir una via democràtica que ens permeti votar per decidir lliure i democràticament què ha de ser el País Basc i què ha de ser Catalunya, que serà allò que vulguin majoritàriament i democràticament i lliurement i pacíficament els nostres ciutadans. En aquesta recta final de la campanya electoral
des de Ginebra i sabent i coneixent perfectament el vostre projecte, us acabo d'enviar tota la sort i tots els encerts. Us desitjo que finalment el País Basc, Euskal Herria, tingui un govern que defensi la seva societat, el seu país, els seus drets i que faci efectiu els drets col·lectius i que ben aviat puguem agermanar, puguem sincronitzar aquestes agendes polítiques i fer possible que existim com a estats en aquest món que ens espera per transformar-lo globalment. Molta sort, molts encerts i fins ben aviat. Níl Lagúnach, greetings from Ireland. Our two people share a strong bond of friendship and solidarity, and together we are living through remarkable times. Political change is happening all around us. Here in Ireland, we see that change every day. What was once thought impossible is now proving possible. A future of hope and opportunity is unfolding here. This too is the future for the Basque Country. You are living in a time of historic change and of enormous potential. The leadership of the Basque independence movement has shown intelligence and courage. The strength and the tenacity of your struggle is paving the way to freedom for the Basque people. Through democratic struggle, your objectives are within reach. Here is to a historic election victory for E.H. Bildu. Queridos compañeros vascos, sabemos que Bildu está en una lucha cabeza a cabeza en las elecciones del domingo, desde tierras uruguayas, donde habitan tantos vascos que han traído su cultura, su trabajo, su laboriosidad. Le mandamos mucha fuerza para que esas elecciones sean un paso más en esa lucha constante por un camino para que el País Vasco tenga en su gobierno una fuerza que mire al futuro, que mire por todos los vascos, que no son tantos en el mundo, pero son importantes en el corazón y en este Río de la Plata, donde desembarcaron con generosidad. Así que va de aquí un abrazo enorme, mucha fuerza. El candidato tiene para mí un nombre difícil de pronunciar, pero lo estamos acompañando con toda nuestra fuerza. La única lucha que se pierde, queridos vascos, es la que se abandona. Y yo sé que ustedes nunca abandonarán la lucha. Gracias. Resulta que soy un anciano, pero que mis raíces muy lejanas vienen de ahí, de las montañas del País Vasco. Tengo que transmitir sensibilidad con esa nación, conjunto, que compone el agarrado tamiz de los pueblos ibéricos. El pueblo vasco se apresta a elegir su parlamento. Y es natural que mi corazón progresista acune una esperanza de que le vaya bien a los compañeros de Bildu, que son un pedazo de la historia, las esperanzas y los dolores del pueblo vasco. Como tal, les deseo suerte en esta contienda, pero por encima de la contienda está el sentir de todo el pueblo vasco. Y le deseo a ese candidato que no conozco, Pelo, que tenga suerte y que se comprometa por el destino de su pueblo. Chao. Y hasta siempre. Eskerrik asko bihotzez, lauroi eta hitzak bidali ezarren bihotzean gurekin dauzkagun beste nazioarteko kide guztiei ere badakigu alboan zaituztegula. Bidea egiten jarraitu nahi dugulako gaude hemen, urrutira joan nahi dugulako, gure aspirazioak herri aske eta bizigarri bat eraikitzea direlako, eta ez da gutxi. Eta nola egiten da hori? Pazientziaz, irudimenez, zaintzaz eta antolakuntzaz. Gure balio handiena hori guztia biltzen duen komunitate izugarri bat izatea da, jendea. Pazientzia kutsatzen duen jendea, irudimenez
kutsatzen gaituen jendea, elkarri zaintzen dion jendea, ongi antolatutako jendea, jendea milaka eta indarrez borborka. Milaka kilometro egin ditugu, errepidean geldikaitzak garela abestu dugu. Asko abestu dugu eta asko besarkatu gara. Eta elkarri animoak eman dizkiogu, eta pegadak, panfleto banaketak, telefono deiak egin ditugu, eta kafeak hartu. Kafeak, kafeak eta kafeak. Hauek ere ziurrenik milaka. Konbentzitu dut beste bat. Hurbildu da, urrunago zegoela uste nuen beste bat. Eta negar egin dugu, eta noski, izan dugu ere inoren sorbalda beti, baina barreek gain hartu digute beti. Barre egin dugu debateak ikusteko tortilla eta pizza janen inguruan elkartu garenean, eta txalo ere, txalo asko egin dugu, eskuak gorritzeraino egin dugu txalo, gure proiektu ezkertiarraren kolorea hartuz. Eta unkitu gara, Imarekin, Nerearekin eta Peiorekin batera, eta Maialenekin, Arnaldorekin, Eba eta Arkaitzekin, Mikel, Diana eta Edurnerekin batera. Zirrara bat sentitu dugu elkarrizketa bakoitzean, debate bakoitzean gako garrantzitsuak zeinen ongi maigaineratzen dituzten, ikusi dugunean, entzun dugunean. Atril eta holtza hauetatik aritu garen hoi ere, zirrara horrek puztu dizkigu birikak. 1000 esker, bihotz-bihotzez, ekitaldiak goxatu dituzuen artista eta musikari guztiei, aulkiak eta tarimak muntatu dituzuen hoi, gure ahots eta irudiak amplifikatu dituzten teknikari eta kameralariei, eta noski, hau dena bertatik kontatu duzuen kazetarioi. Amaitzeko eta bereziki, plazak bete dituzuenei eskerrik asko. Eskerrik asko zuen babesa agertzeagatik, gure hitzak arreta zentzun eta txalotzeagatik. Eskerrik asko gure mezuak zuen irribarre eta buruaz berresteagatik. Kanpaina borobila egin dugu eta hori zalantza izpirik gabe. Zuek guztiei esker izan da. Ilusioaren kanpaina egin dugulako, egin duzuelako, esperantzaren kanpaina egin duzuelako, konfiantzaren kanpaina egin duzuelako, indar guztiak askatuz dena eman duzuelako, igandean aldaketa egin bihurtzeko. Benetan, 1000 esker kanpaina honengatik. Aupa zuek! Bioskada batek dio baietz, esperantza eta ilusio hau sentitzen dugu Euskal Herria Bilduko komunitate osoak egun hauetan, bai, baina baita sentitzen dute gure anai arreba irlandarrek. Elkarrekin idatzi dugu Irlanda eta Euskal Herria gure historiaren pasarte garrantzitsuenetariko asko. Beti ondoan, beti bidelagun izan gaituzue eta izan ditugu. Eta erakutsi digute bai, lanaz, konpromisoz eta esperantzaz posible dela aldaketa eskuratzea. Irlanda batu eta askearen ametsa ikutzear dute eta gaur bide horren motore izandako sinfeinetik gurekin dugu gaur Conor Murphy, Ipar Irlandako gobernuko ekonomia ministroa. Hore bat da guretzat gaur zu hemen gurekin egotea. Eskerrik asko eta zorionak. It's a great honor to have you with us. Thank you very much and congrats, comrade. Eskerrik asko. Lagunok eta kamaradok, ohorea da zuekin biltzea gaur Bilbon.
Hautsi-ezina da Irlandaren eta Euskal Herriaren arteko adiskidetasuna. Eta halakoxea da Kataluniar nebarrekin dugun elkartasunik lotura indartsua ere. Ohorea da gaur Pere Aragonés presidenta ere gurekin izatea gainera. Esan gabe doa, bihotzak palestinar senideken ditugula. Gazan gertatzen ari dena palestinar belaunaldiek eta belaunaldiek sufritu duten zapalkuntza kate luzearen azken kate begilazgarria da. Palestinarren askatasun eta autodeterminazio aldarria beti gailenduko da, ordia. Kamaradok, erronka handiko garaia da Europa osoan. Eta nazioen autodeterminazioa da gure garaiko nazioarteko auzi kritikoa. Mundua mendean hartu du auzi horrek, gatazka nazional-demokratikoak, nazioek beren legeak egiteko eta beste nazio batzuekiko harremanak erabakitzeko nahiak. Nazio Batuen gutunak berariaz ezartzen du autodeterminaziorako eskubidea. Eta horixe da internazionalismoaren muina. Internazionalistak garenez, Sinn Féinek nazioen independentzia babesten du, baita nirearena ere, Irlandar nazioarena. Sinetxita nago, gure esperientziak baduela esan nahia Europako testuinguru zabalean, non oraindik demokrazioa nazionala ukatzen zaigun. Irlanda osoan nabaria da aldaketa gosea. Datozen 12 hilabeteetan, Sinn Féinek 4 hauteskunde ere izango ditu Irlandaren luze zabalean. Eta denei ambizioz, indarrez eta aukera sortuz egingo diegu aurre. Datozen Europako hauteskundeetan, elkarrekin izan behar dugu Europa berri baten nahiaren buru. Langileak eta familiak babesten eta berdintasuna, justizia soziala eta demokrazioa sustatzen dituen Europa batena. Irlandagatik aurpegi emango dugu Europan. Irlandaren neutraltasun militarra defendatuko dugu. Ursula von der Leyenen lidergo suntsitzailea amaitzen saiatuko gara eta Europak militarizatzeko hartu duen bidearen aurka egingo dugu. Batera, demokrazia nazionala eta autodeterminazioa babestuko ditugu. Demokrazia nazionala eta autodeterminazioa babestuko ditugu Europako hauteskundeetako kanpainan auzi politiko gako moduan. Irlandan bezalaxe, ondo hasia dago belaunaldiatak eta hemen ere Euskal Herrian. Euskal independentismoaren liderrek adore eta aurreikuspen handia izan dute. Batak bestearen atzetik. Erabaki apurtzaileak bakea ekarri dute zuen herrira, eta zeharo aldatu dute testuinguru politikoa. Zuen mugimenduaren hazkundeak goitik behera aldatu du agertoki politikoa. Eta egiazkeo aldaketarako zuen mezuak mugimendua eta indarra lortu eta mantendu du aldaketaren alde. Hauteskundeetarako hautagai Pello Otxandianok erakutsi duen lidergoa inspiragarria da benetan. Grinaz eta karismaz aritu baitzaie etorkizun hobea nahi duten horiei. Kamaradok, bide berean goaz. Batera nahi berbera baitaukagu, egiazko demokrazia, berdintasuna eta eraldaketa soziala denontzat. Batera bagaude, harremanak eraikitzen baditugu, etorkizun hobeago, berdintzaleago eta baketsuagoa lortuko dugu. Sinesteko garaia da. Sinesteko garaia da eta lidergorakoa, batasunerakoa eta aldaketarakoa.
Aldaketa ez da inoiz hain gertu egon. Momentua da, konfort esparrutatik eta interes personaletatik ateratzeko. Ezin dugu aukera hau galtzen utzi. Izan ere, erregenerazio politikoa ez da soilik aukera bat, premia bat ere bada. Hau ez doa nitaz, ez da EH Bildutaz ere. Horgaitik, prest nago, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aldaketa nahi duen jende guztia ordezkatzeko. Aukera bakarra aldaketa da. Aukera igandean da. Jaso dezagun txalo zapagada batez EH Bilduren koordinatzaile nagusia, gure koordinatzaile nagusia, Arnaldo Otegi Mondragon! Zorionak atletizalei kopa irabazteagatik. Alatare esker honez esan behar dizue plaza honetan sartu nahi zenean txaranga bat ikusi dudala txuri ordinez jantzita eta Donostiko danborra da jotzen beraz eskerrik asko detaileagatik. Egia da azken ekitaldi hau erabiltzen dugula askotan balantzea egiteko. Eta 15 egun pasatu ondoren, nahiz eta batzutan ematen du denbora aski gehiago pasatu dela, guk balantze bikoitza egingo dugu. Bai balantze humano bat, hemen eginda, zati hori pixkat kendu diate, eta balantze politikoa ere egingo dugu. Balantze humanoan nik lehenik eta behin hemen egin den bezala esker haunitz eman nahi diet, gure kidegoari, gure militanteai, guzti hau mitin bakoitzean montatzen duten burkideei, herrietan propaganda jartzen dutenei, sobreak sartzen dituztenei, guzti horri mila esker bihotzez. Bereziki Pellori, Nereari, Inmari eta zerrendan dijoazten guztiei emandako urratxagatik. Askotan esaten dugu, Nereak askotak esaten du, Euskal Herria Bildu superpotentzia emozional bat dela. Eta egia da, baina horrekin batera esango dugu, Euskal Herria Bildu superpotentzia militantea dela Euskal Herrian. Eta beraz eskerrik asko egiten dezuten lanagatik, konfiantzagatik, irribarreagatik, lasaitasuna-gatik. Askotan esaten dugu gainera gurea lasaitasun estrategikoa dela, pazientzia estrategikoa dela gurea. Eta egia da kanpaina elektoraletan eta borroka politikoan askotan aipatzen dugula pazientzia estrategikoa, baina bestelako pazientzia ere sekulakoa daukau. Kristona. Ez gera sartzen diguten amoetan, baina pentsatu, nik gutxienez mingaina badaukat urratua goiti bera. Baina horrela jarraituko dut PNV style gurea delako, gureaz hitz egitea delako eta ez besteaz hitz egiten dutena. Bigarrenik balantze politikoa egingo nuke. Sekulako urratsak egiteko baldintzak sortu ditugu. Eta ekarpen batzuk ekarri dizkiogu politikagintzari, 3 probintzietan eta Euskal Herri osoan. Nere ustez, ekarpen iraultzailea dira, bere txikitasunean ero bere handitasunean. Hemos tratado no solo de elevar el debate político, que buena falta le hace al país, visto lo visto, sino que además creo que hemos aportado algún tipo, digamos, de pequeñas revoluciones creativas a la actividad política en nuestro país. Hemos dicho, y Pello lo repite constantemente, y es verdad, que Euskal Herria Bildu y el independentismo de izquierdas hace una lectura diferente de los resultados electorales más allá del partidismo y más allá de las siglas políticas. Nosotros y nosotras hemos dicho, y lo volvemos a reiterar, que las elecciones en estos 3 territorios
van a convertir ese Parlamento en un Parlamento inmensamente abertzale, soberanista, independentista y en un Parlamento con mayorías de izquierda. Y que el mandato popular es ese, y que lo que tenemos que hacer es no solo recoger ese mandato, sino aplicar ese mandato, que ese es el mandato popular más allá de los pactos de siglas que se puedan hacer después. Es un modo diferente de leer el mandato popular. También tenemos una forma diferente de entender la forma de gobierno, la gobernanza. Esto ya lo explicará Pello después, pero está insistiendo en la gobernanza colaborativa y me parece que eso es importante. Y me parece también que ha sido importante que nos hemos mantenido fieles y coherentes no solo a nuestra línea política, sino a nuestro estilo. Hemos hablado de nuestros diagnósticos, de nuestras propuestas y de nuestras manos tendidas, de nuestra política de alianzas abiertas para hacer frente a los problemas graves que tiene este país. Halaber, badira oraindik batzuk ez dutena esan, guk esan dugun bezala argi eta garbi, zer egin nahi ditugun botoekin, zer egin nahi dugun herri konfiantzarekin, eta oraindik denbora daukate hau egiteko. Oraindik badute denbora herriak eta herriari sortzaio errespetoa, herriak eskubidea du jakiteko bakoitzak zer egingo duen bere botoekin. Euskal Herria Bilduko argi planteatu du, zein da gure irakurketa aterako den mandatuari buruz, zein da gure gobernatzeko estiloa, zeintzu dira gure erronkak, jakin nahi dugu besteek zer egingo duten mandato herritar horrekin. Eta zentzu horretan, gonbidapen bat berriz ere egiten diogu. Oraindik denbora dakazute, ezan jendeari zer egingo dezuten 22. Guk badakigu zer egingo dugun 22. Gure proposamena mantendu, y al tajo, beti egiten dugun bezala. Hirugarren erreflexio bat konpartitu nahi dut zuen guztiokin. Hau ez naukan horrela esateko pentsatuta, baina pentsatu ezazue orain hauteskundeak 3 lurraldeetan egiten direla. Eta askotan ze kalte egiten digun Euskal Herria soilik 3 herrialde honetatik begiratzea. Euskal Herriari begiratzen zaionean soilik 3 herrialdetatik begi bakar eta begi oker ikusten diogu Euskal Nazioari. Eta flash bat eukidut plaza honetan sartzerakoan, Ogar Navarro, Nafarren etxea ikurrina batekin. Horrekin, zer esan nahi dut, gurea 7 lurraldez osaturiko Euskal Herria dela. Eta gurea prozesu bat dela, askapen prozesu bat, eta beraz egiten ditugun urrats guztiak, izan Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberoan, izan Nafarroa garaian, ero izan kasu honetan, 3 probintzia hauetan, globalki ulertu eta globalki neurtu behar ditugula, nazio ikuspegi hori mantenduz. Orain tokatzen zaigu 3 lurralde honetan urrats bat egitea, baina urratxo hauek eukiko dituzte bere ondorioak nazio mailan. Lo que nos jugamos en estos 3 territorios va a tener consecuencias en el conjunto del país, no solo en estos 3 territorios. Por eso es importante tener esto claro. En estos 3 territorios, la pregunta que hay que hacerse en estas elecciones es ¿por qué alguien piensa que los mismos que nos han traído hasta aquí van a hacer algo diferente? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué alguien piensa que los que han llevado Osakidetza a la precariedad, a degradar los servicios públicos, ahora van a hacer lo contrario? ¿Por qué alguien piensa que los neoliberales de libro van a hacer ahora políticas sociales más progresistas? ¿Por qué? Aquí, en estas elecciones, en estos 3 territorios que van a tener repercusión en el conjunto del país, la elección es bastante clara. Los mismos haciendo lo mismo, o Euskal Herria Bildu liderando el cambio que exige la mayoría social de estos 3 territorios. Y no hay más, y no hay más.
Y esta es la pregunta sencilla o no, compleja de responder en estas elecciones. En estas elecciones en las que hemos tratado de elevar el nivel del debate político, manteniendo el tono, y en las que hemos escuchado decir cosas como: ¿en manos de quién vais a dejar el futuro de vuestros hijos y de vuestros nietos? Ya sabemos que ellos quieren dejar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos en el Estado español, en el Estado francés y en los mercados. Eso sí que es una aventura. Eso sí que es una aventura. Y entonces la elección es muy clara. Dejar el destino de nuestros hijos e hijas y nietas en manos del mercado y de las élites económicas, o en manos de una administración pública nacional vasca honesta que garantice todos y cada uno de sus derechos. Y ahora lo voy a decir un poco de forma distendida. Dice, ¿cómo os vais a fiar y cómo vais a fiar los derechos de vuestros hijos y vuestros nietos en manos de... Y esto te lo dicen los que han hecho un spot en el que el candidato está con Bichori, que es una vaca, y dices, y tú vas a dejar el futuro de tus hijos y tus nietos en manos de alguien que debe ser una conversación extraordinaria. La vaca dice mu, que es lo lógico que hacen las vacas, porque no te van a explicar la teoría de la relatividad, pero el tema es, Milei habla con el perro que murió a través de una medium, y aquí algunos hablan con las vacas. Nos parece bien, pero lo que realmente queremos es saber cuál es la opinión de la vaca, que nos tememos que es vaca abertzale y de izquierdas. Horregaitik, umorea galdu gabe, baina seriotasunera etorrita. Asko jokatzen dugu, eta hemengo emaitza ondorio nazionalak eukiko ditu. 3 probintzietan ezker independentista indartzen balin bada, ezker independentista soberanista Euskal Herri osoan indartu egiten da. Eta Euskal Herri osoan indartzen baldin bada, Euskal Herri osoko bizkarezurra indartu egiten da. Zeren eta ez dugu esango gu bakarri garenak, baina bai esango dugu, zuek zarete Euskal Herrian Ebrotik Aturrira doan proiektu nazional herri batetako kolumna vertebrala bizkarezurra, eta hori da indartuko duguna. Honek esan nahiko du, gure proiektu politikoa indartu egingo dela, eta honek esan nahiko du, gure baloreak indartuta aterako dela. Euskal Herri osoan, finean, esperantzaren, lasaitasun estrategikoaren, eta konfiantza politikoaren bandera astindu egingo dugula. Hori da egingo duguna. Horregatik esaten dizuet, lagunak, kamaradak, irlandarrak esaten duten bezala. Igandean, beste jauzi kualitatibo bat emango dugu. Ezkerrera eta abertzaletasunera. Eta igandean, ezker independentista indartsu bat ikusiko dugu. Askotan aipatzen dizuet, gurea sirimiria da. Sirimiri hori euria bilakatuko da segurazki igandean. Eta azkenik itsasoa izanen gara. Poliki eta sendo goaz, urruti goazelako. Igandean, ni gonbidapen bat egin nahi dut. Bikoitza, ezkerreko sektorei eta abertzalei. Ezkerreko sektorei gauza bat esan nahi diet. Hemen, 3 probintzietan eta Euskal Herrian, soilik badago ezker bat aukerak dituena irabazteko. Eta hori Euskal Herria bildu da. Euskal Herria bildu da. Eta berriro aipatuko dut. No se trata de defender siglas, se trata de defender proyectos. Y aquí, la izquierda que suma y la izquierda que puede se llama Euskal Herria Bildu. Y lo demás es sectarismo. Y por eso, desde la humildad, pero también desde la responsabilidad, les llamo a apoyar la lista que puede ser hegemónica en estas elecciones, a fortalecer a la izquierda independentista,
Eta baita ere dei bat egin nahi diet abertzalei. PNV-en bere ambizio nazionala erreflejatuta ikusten ez duten abertzalei. Egin apustu garbi bat, egin abertzale apustua konplejaturik gabeko apustu sendo bat. Eman bide abertzalen arteko geiketari, eman bide abertzalen arteko auzolanari, horretarako argi dago, soilik Euskal Herria Bildu lidergotik etorriko da baita ere geiketa abertzalea, bestela ez da etorriko, bestela bizikleta estatikoa da. Somos sirimiri y el domingo seguramente algo más que sirimiri. Seremos lluvia y algún día podremos llegar a ser mar y lo conseguiremos aunando voluntades. Hoy me quiero dirigir también a esos abertzales que no encuentran en el Partido Nacionalista Vasco su ambición en términos nacionales. Me quiero dirigir a ellos desde la humildad. No les pido que sean de EH Bildu, no les pido el voto para EH Bildu, les pido el voto para la vieja nación vasca, para que sea posible también la suma entre abertzales, para que sea posible también el trabajo entre abertzales. Y eso solo se puede producir si hay un liderazgo claro que tiene que ser compartido por parte de Euskal Herria Bildu. Por eso apelo a vuestro sentido patriótico, a vuestro sentido abertzale. Solo habrá suma entre abertzales y solo habrá suma entre las izquierdas si Euskal Herria Bildu es la posición más firme y más sólida en estas elecciones. Eta horretarako aurkezten gera hemen, horretarako planteatzen dugu gure proposamena. Lagunak, bukatzen noa, zeren eta pello geritzen behar du. Bai, importantea da. Sabéis que yo en todas las elecciones planteo una serie de retos que hay que superar en cada elección. Y voy a ser prudente como guipuzcoano, pero claro, estando en Bilbao y viendo las banderas del Atleti, pues igual me vengo un poco arriba. Pero mirad, os voy a decir una cosa, hay cosas que ya no pueden parar. Hay cosas que ya no pueden parar. Vamos a ser con más distancia la primera fuerza política del conjunto de Euskal Herria este domingo, sin dudar. Vamos a ser la fuerza abertzale más importante del conjunto de Euskal Herria, con más distancia, sin dudar. Tenemos que superar los 300.000 votos en estos tres territorios. Hacer el cálculo de que en el 2020 aspiramos a tener 300.000 votos en el conjunto de Euskal Herria. Ahora aspiramos a un poquito más. Yo os digo una cosa, en el conjunto de Euskal Herria este domingo vamos a ser más 400.000 votos que 300.000. Vamos a llegar a los 400.000 votos. Y os digo una cosa más. En ese Parlamento vamos a estar mucho más cerca de 30 que de 20. Ahora somos 21. Vamos a estar más cerca de 30 que de 20. Laguna, bukatzen noa. Tengo a uno que me hace señas ahí porque tengo que ir concluyendo. No penséis que le ha dado un telele ni nada. Me está indicando que tengo que ir concluyendo. Laguna, kanpaina oso ederra egin dugu, baina orain rematea falta zaigu. Un ganador es un soñador que nunca se da por vencido. Un ganador es un soñador que nunca se da por vencido. Horregaitik, irrifarra galdu gabe, lasaitasun guztiarekin, indartu Euskal Herriaren bizkarrezurra, bukatzeko eskerrak bihotzez, Kataluniako presidentari, Irlandako Konorri, Michel O'Neilly, eta nola ez, Pepe eta Luziari, munduko erreferenteak eskerrekoa gurekin daudenak, mila esker bihotzez. Eta azken aipamen bat,
hemen batzuk ikusi ditudalako. Igande honetan bozkatzera goaz, eta igande honetan gogoratuko ditugu ere gure presondegietara jungo diren senideak. Zuekin gaude ere bai. Así que acabo a la uruguaya. Vamos arriba. Aquí en Euskal Herria también habrá patria para todos. Gora Euskal Herria eskatuta. Gora guta-gutarra. Azken hilean, gugatik eta gurekin dena ematen ibili da. Proiektu hau, Euskal Herriaren txoko honetan, politikak aurrera egin dezan, bizio estrategikoz hornitu gaitu. Begirada eta hitzak eskaini dizkigu, aurpegia eta gorputza jarri du. Honean eta txarrean horregonda, lehen lerroan, gu guztion babesaz, baina gu guztion ordezkaritza egiten. Eta horregatik, eskain diezaiogun, merezi duen harrera, sumatu dezan, harro gaudela eskaini digunaz, harro herri hau konformatzen ez den eta egoera hobe batera eraman nahi gaituen bere ereduaz. Harro Euskal Herria Bilduren lehendakari gai Pello Otxandiano Campos. Beste bidelagun bat aurkeztuko dizuet. Oso pozik gaude ere bera hemen egoteagatik. Ilusio berdina partekatzen dugu eta horregatik haiek bultza egiten dutenean handikan, guk hemendikan eta elkarrekin indartsuagoak gara. Hemen gurekin itxiera honetan egotea izugarri eskertzen diogu Esquerra Republicana de Cataluñako Pera Aragonés Kataluniako president jaunari. Eskerrik asko, moltes gracias, president Pere Aragonés.
Bona tarda, arratsaldeon. Es un honor, es un placer, es una alegría inmensa estar hoy aquí, acompañando a los compañeros de Euskal Herria Bildu en el final de una campaña exitosa que es el prólogo de la victoria el próximo domingo. Hoy, desde Cataluña, desde Esquerra Republicana de Cataluña, como presidente de Cataluña también, acompañando a Pello Txandiano por todo lo que hemos compartido Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana. Quiero agradecer especialmente la solidaridad de las vascas y los vascos, la solidaridad de Euskal Herria Bildu en estos últimos años con Cataluña. Muchas gracias. Mila esker. Y llevo un mensaje desde Cataluña. Un mensaje como presidente de la Generalitat de Cataluña. Un presidente republicano después de 80 años, cuando fue fusilado el presidente de la Generalitat y de Esquerra Republicana, Lluís Companys. El cambio es posible, el cambio es necesario y el cambio vale la pena. Un gobierno de izquierdas e independentista es necesario. Un gobierno republicano también en Cataluña después de 80 años ha valido la pena. Un govern d'esquerres, independentista, republicà, després de 80 anys a Catalunya, ha valgut la pena per fer avançar el país, per haver retornat l'esperança i per lluitar per la justícia, per la llibertat, per la independència dels països catalans. Y si ha sido posible, teniendo tanto viento en contra, teniendo a los de siempre que intentan que la esperanza no avance, que intentan que el cambio sea frenado, si ha sido posible en Cataluña, también será posible en Euskadi. Estoy absolutamente convencido. Somos organizaciones políticas que venimos de un largo camino de compromiso, de lucha con la justicia social, por la libertad de nuestros pueblos, por la solidaridad internacional. Y sabemos que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Y también lo avanzo, después de la victoria de este domingo, tampoco va a ser fácil, como no lo ha sido fácil en Cataluña, como no ha sido fácil en todas las naciones en las que el cambio ha ganado, en los que la izquierda, que defiende la libertad de los pueblos, ha conseguido y les ha sido otorgado por la ciudadanía el liderazgo. Hemos venido a cambiar las cosas, a hacer una sociedad más justa, a que la prosperidad puede llegar a todos los ciudadanos y a hacer unas naciones más libres. Y esto tiene enemigos, enemigos que son los de siempre, enemigos que van a intentar también desde fuera del gobierno que fracase nuestro proyecto. Pero los de siempre van dejando paso a la nueva esperanza, van dejando paso a las nuevas naciones que vienen, van dejando paso a la libertad que ya estamos tocando, van a dejar paso en Euskal Herria, a Euskal Herria Bildu. Y somos los que tenemos muy claro que la libertad nacional y la justicia social son dos caras de una misma moneda, que la República Catalana se construye cada día con mejores hospitales, con mejores escuelas, con mejores puestos de trabajo, defendiendo unas políticas feministas en todo nuestro país. Que el país, una nación, es sobre todo y por encima de todo su gente y las oportunidades de toda la ciudadanía. Y por lo tanto, ya estamos construyendo unos países libres. Ya estamos construyendo hoy una Cataluña lliure y una Euskal Herria libre. Lo estamos haciendo cuando mejoramos la educación en nuestro país, cuando incorporamos
a miles de maestros y profesores para dar oportunidad a todos los niños y niñas. Cuando en Cataluña también trabajamos para la gratuidad y la universalidad de las guarderías, y empezando con la gratuidad en el último curso, como ya hemos hecho, con una apuesta fuerte por la vivienda, con la incorporación de 10.000 viviendas de alquiler social en Cataluña, que será una realidad dentro de 1 año y medio, con una apuesta inquebrantable por la cultura y la lengua catalana, como aquí habrá una apuesta por la cultura y la lengua vasca. Cuando construimos nuestras repúblicas, cuando hacemos unas políticas feministas para la mayoría de la población, tantas veces olvidada, tantas veces en los márgenes, lo ponemos en el centro del debate político. Como hemos hecho en Cataluña, siendo la primera nación del mundo en ofrecer productos menstruales gratuitos a las mujeres de nuestro país, porque queremos avanzar también contra la pobreza menstrual. Y construimos un país libre cuando llevamos a cabo una política económica basada en el bienestar de la mayoría, que en Cataluña pasa por la reindustrialización, por la economía del conocimiento y por esta idea que decimos, la Cataluña sencera, el país entero, porque la prosperidad llegue a todas las comarcas, a todos los pueblos, a todas las ciudades y a todos los barrios. Hoy tenemos una oportunidad de avanzar y de tener desde Cataluña, desde el gobierno republicano, independentista y de izquierdas en Cataluña, un gobierno aún más hermano, un gobierno en Euskadi aún más aliado para seguir trabajando por la libertad de nuestros pueblos. Ahora es el momento de la gente en Euskadi. Ahora es el momento de Bildu. Aldaketa da orain. El camí és ara. El canvi és ara. Gora Euskal Herria eskatuta. Visca Catalunya lliure! Y ahora es un placer que tome la palabra el próximo Lehendakari, Pello Txandiano. Arratsaldeon, guztiok. Arratsaldeon eta mil esker benetan gaur plaza berria betetzearren. Iritsi gara bidaia honen bukaerara. Bidaia luze eta intenso honen bukaerara. Nik ez dut nire aurpegia autobus baten edo markesina baten ikusten. Horrela hasi zen bidaia hau. Hau izan zen Arnaldo Otegirekin izan nuen elkarrizketa uztailean. Eta esan nion, bilatu beste bat, mesedez. Eta berak esan zidan, badago beste jende bat, jende desente, Euskal Herria Bildun, ardura hori hartu dezakena, nik uste dut zuk ondo egingo zenukela. Horrela hasi zen bidaia hau, eta hilabete luzen ondoren iritsi gara ona. Bidaia honen bukaerara. Eta hasi nahi dut, eskerrak ematen, bidaia hontan, bidaide izan den jende guztiarekin. Eta egia esan eskerrak ematen hasita enuke bukatuko. Ze komunitate oso bati eman beharko nizkioke eskerrak, zuei guztioi. Eta herriz herri hau guztia posible egin duen jende guztiari. Herriz herri, etxez etxe, auzoz auzo, ibili den jende guztiari.
indarra eman digun jende guztiari, babesa eskaini digun jende guztiari, maitasuna eman digun jende guztiari. Egia esan, bidaia hau ez da erreza izan. Nire kasua nire bizitza aldatu du eta goiti bera aldatu ere, baina badauka gauza bat ederra dena eta da zuen babesa, goxotasuna, maitasuna sentitzea batez ere momentu zaietan. Eta horregaitik, lehenik eta behin, mila esker handi bat zuei guztiei, herri hau eustearren, herri honen bizkarrezurra izatearren, esperantzaren eroale izatearren, baikortasunaren ispilu izatearren, eta herri honen etorkizunaren sostengu izatearren. Zuek zarete herri honen onena. Hauteskunde hauek deitu zirenean, eta kosta zen hauteskundea deitzea, despistan ibili zirelako. Baina hauteskunde hauek deitu zirenean, galdera bat zegoen mai gainean, galdera bati erantzun behar genion. Eta galdera zen nola egin aurre hauteskunde hauei, nola bideratu jendartearen aldaketa nahia. Aldaketa nahi hori bistakoa baitzen, ikusi egiten zen, sentitu egiten zen. Iazko hauteskunde foral eta municipaletan ziklo berri bat ireki zen herri hontan, eta aldaketa gogoa, aldaketa nahia kaleetan zegoen, barreiatuta zegoen, 3 herrialde hauetan. Beraz, galdera zen nola egin aurre guk, ezker soberanismoak nola egin behar zien aurre hauteskunde hauei. Eta guk galdera hori erronka bezala hartu genuen. Eta erabaki genuen geure buruarekin exigenteak izatea. Beste behin, bide errezetatik urrundu eta gure buruekin exigenteak izatea. Dagokigun arduratik exigenteak izatea hauteskunde hauen aurrean. Ze egin genezakeen modu errazean, ohiko politikagintzaren kodetan. Erabaki genezakeen promesa errezak egitea, eszenifikazioak lehenestea, azkar konsumitzen den politika baten oinarritzea, eta zenbat dagoen horretatik politikagintzan. Baina bazen beste aukera bat, eta beste aukera zen esan bezala gure buruekin exigenteak izatea. Herri honen ardura geure gain hartzea, begirada luzea hartzea, garaiko politikaren ohiko kodetatik kanpo kokatzea. Hori zen beste aukera bat, agian aukera edo biderik zaiena. Gure marka erdigunean jarri baino, regate laburreko politikagintza egin baino, deskalifikazio errezetan erori baino, zintzotasuna jartzea erdigunean, honestidadea, herri honekiko ardura, garai historikoaren kontzientzia eta horrek eskatzen duen ardura. Hori zen beste aukera eta hori da egin genuen hautua. Cuando se convocaron estas elecciones, la pregunta fue ¿cómo hacer frente a estos comicios electorales? ¿Cómo dar cauce a la demanda de cambio que se percibía por parte de la ciudadanía? Y fuimos exigentes con nosotras y nosotros mismos. Podíamos haber optado por el regate corto, por la política convencional. ¿Y cuánto hay de eso? De hacer promesas, de hacer escenificaciones, de tergiversar las propuestas del adversario. ¿Cuánto hay de eso en la política? Pero decidimos coger el camino más difícil, seguramente, y hacernos cargo del momento histórico que vivimos y la situación que vive este país. Esa fue la decisión a la hora de hacer frente a estas elecciones. Y decidimos estar a la altura del momento y elevar el nivel de debate político. Ese ha sido nuestro intento. En eso nos hemos esmerado las últimas semanas y los últimos meses. Elevar el nivel del debate político y traer una política que esté a la altura del momento histórico que vivimos y las necesidades que tiene este país. Ese fue el intento y esa ha sido la decisión que hemos tomado frente a estas elecciones.
Eta bi erronka jarri genizkion geure buruari. Lehena, diagnostiko zorrotz bat egitea. Nola gauden momentu historiko hontan? Zein den momentu historikoa lehenik eta behin? Zeren sartu gara, jada, 21. mende honetako urte erabakigarrietan. Eta beraz, bagaude momentu oso berezi batean. Eta diagnostikatu genuen nola dagoen herri hau momentu hontan. Eta nola iritsi garen momentu hontara. Eta zeintzu diren aurrez aurre dauzkagun erronkak. Hori zen lehenik eta behin egin genuena. Identifikatu norabide bat, herri honek behar duen norabidea. Eta bigarren erronka izan zen definitzea garai honi erronka hauei aurre egiteko behar duen politikagintza. Izan ere beste politika bat behar da, agortuta baitago egungo politikagintza. Goiti berako politikagintza, alderdi interesak lehenestin dituen politikagintza, epe laburrean ari den politikagintza, interes klientelarrek usteldutako politikagintza. Hori da agortuta dagoen politikagintza. Eta dedikatu gara azken aste luzeetan, dedikatu gara honi guztiari forma ematen. Eta izan gara Katalunian, eta egon ginen Kataluniako presidentearekin, Katalunia bizi duen egoera politiko aztertzen, bi herrien artean izan beharreko elkarlana aztertzen. Eta egon ginen Irlandar anai-arrebekin, Irlandar prozesuaren berri izaten, eta bertan eraikitzen ari diren etorkizuna hurbiletik ezagutzen. Eta egon ginen Iruñean egon ginen, gure hiri buruzagiko alkate berriarekin, eta bertako gure kideekin. Eta egon ginen Baionan, Ipar Euskal Herriko lehendakariarekin. Eta egon gara herri eragi askorekin, ordezkari askorekin, personalidade askorekin, argazkiri gabe, argazkia bilatu gabe, herri honen taupada jasotzen ibili gara azkenengo aste luzeetan. Ohiko politikagintzatik kanpo, herri honi begirada luze bat eskaintzeko gogoz eta ambizioz. Eta uste dut, autuak merezi izan duela. Izan ere, apaltasunez, humiltasunez, esan dezakegu, eztabaida politikoaren erdigunean jarri dugula gure begirada. Aztertu ditzagun alderdi politikoen mezuak, aztertu ditzagun aurre kanpaina hasi zenean zeintzu ziren beraien mezuak eta zeintzu diren orain. Egin dezagun azterketa labur bat. Urte politikonen hasieran, 3 herrialde hauetan, ez zegoen arazo larririk. Dena gutxi gora bere lekuan zegoen. Eta arazoa zen, konspirazioa zegoela gobernuaren kontra. Konspirazio bat sindikatuek eta ezkerreko soberanismoak antolatuta. Hori zen esaten zena. Eta guk, esaten genuenok, herri hau ez dagoela behar duen bezain ondo. Ez gabiltzala bide zuzenean, denbora asko galdu dugula, ez dugula jakin etorkizuna prestatzen, behar dugula herri bulkada bat, regenerazio bat, herri honek badezakela, badauzkala gaitasuna, komunitarioa, sozialak, instituzionalak, jarri behar dugula herri hau martxan, bere gaitasun eta bere aukeren arabera, erronka sozialei heltzeko badaukagula kapital soziala, kapital politikoa, kapital komunitarioa, badagoela aldaketarako nahia, badagoela gaitasuna, hori esaten genuenok, ginen katastrofistak saiatzen ginelako egiten azterketa analizi zorrotz bat. Eta aztertu dezagun orain, zein den beraien diskursoa. Orain, inork ez du zalantzan jartzen, Osakidetzan arazo badagoenik. Orain dela 2 hilabete eskaz, Osakidetzan ez zegoen inolako arazorik, pandemiaren ondorioa zen dena, eta gehienez ere aldaketa kultural bat zen Osakidetzan gertatzen ari zena. Orain dela gutxi arte, etxe bizitza ezen arazo bat 3 herrialde hauetan. Ez zegoen arazorik, merkatua gai zen etxe bizitzarien arazoari irtenbidea emateko. Inork ez zuen hori auzitan jartzen,
eta aitzakiak baliatzen ziren etxebizitza politika publiko bat egiteko. Hori zen, orain dela gutxi arte esaten zena. Eta gaur, inork ez du zalantzan jartzen, hemen arazo larri badagoela etxebizitzarekin. Eta instituzio publikoen ardura dela etxebizitzarako sarbidea bermatzea. Eta hori, ardura horri ezin zaiola iskin egin, hori gaur ez du inor zalantzan jartzen. Eta inork ez du zalantzan jartzen, politika egiteko beste modua behar dela. Goitiberako politika hori bukatu dela. Eta behar dela herri honen gaitasuna aktibatu eta herri eragileekin batera gobernatu. Hori gaur ez du inork zalantzan jartzen. Beraz, gure begirada gaur zentzu komuna da eztabaida politikoan. Eta hori da azkenengo asteetan guk egin dugun lan politikoari esker, eztabaida politikoaren parametroak aldatzea lortu dugulako. Gaur, ezkerreko soberanismoaren analisia eta begirada da politikagintzaren erdigunea. Hoy nadie niega que existe un problema en Osakidetza. Hace meses era un mero cambio cultural. Nadie niega que tengamos un problema con la vivienda. Antes ponían excusas y se hablaba de conspiraciones. Por lo tanto, hoy estamos en disposición de decir que nuestra apuesta por elevar el nivel de debate político ha sido acertada. Nuestra apuesta por hacer un diagnóstico sincero y plantear una visión a medio y largo plazo y una política a la altura del momento histórico que vivimos ha sido acertada. Hoy nadie niega la necesidad de un cambio en estos tres territorios. Y por lo tanto, hemos logrado poner en el centro del debate nuestra mirada política. Esa mirada es hoy sentido común en el debate político en esta parte del país. Eso es lo que hemos adelantado. Eso es lo que hemos adelantado. Y a eso se le llama liderazgo intelectual y moral. Hoy, la mirada de la izquierda soberanista es hegemónica en el debate político en estos tres territorios. Eta non gaude, nola iritsi gara bidai honen bukaerara. Euskaldunan ontzi bat, itsasontzi bat, itsasoratu zen. Sarren handiak esan zigun, ez zela porturik ikusten, irudikatu egiten genuela eta arraunean gindoa zela. Iritsi da itsasontzia bere portu da. Hauxe zen portua, plaza berria da Euskaldunan itsasoratu zen ontzi horren portu berria. Plaza berria, leku berri batera iritsi gara. Leku berri batean gaude. Aukera berrien bila abiatzeko abiapuntu berri bat da hau. Bagaude jada momentu berri batean, leku berri batean. Aldaketa gertatu da jada neurri handi batean. Eta aldaketa da soziologikoa, da aldaketa sakon bat. Eta hori igartzen da jendearen begiradan, jendearen espektatibetan, bizipenetan, eztabaida politikoaren lehentasunetan. Aldaketa da esperantza, da ambizioa, da pasioa, da gaztetasuna, da plaza hau jendez beteta, da zuen irribarrea. Hori da aldaketa, eta aldaketa hori gertatu da jada. Y por lo tanto nos encontramos en un momento nuevo. Ya podemos decir humildemente podemos decir que el cambio ya está aquí. Es un cambio sociológico. Se nota en las miradas de la gente, en las expectativas, en las prioridades del debate político. El cambio es esperanza, es ambición, es pasión, es juventud, es esta plaza llena, es vuestra sonrisa. El cambio ya se ha producido en gran parte. Hoy la izquierda soberanista representa un proyecto de futuro. Hoy
Nosotros y nosotras representamos mejor que nadie el deseo de cambio de la sociedad vasca en esta parte del país. Y hoy nosotras y nosotros representamos mejor que nadie el sentido de época. El cambio es un futuro mejor y el cambio es ahora. El cambio es ahora. Este domingo, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa van a manifestar ese deseo de cambio. Y yo no voy a fallar a esas expectativas, a ese deseo de cambio. Hay quien, aún asumiendo la necesidad del cambio, quiere seguir haciendo lo mismo de hasta ahora. Existe esa tentación. Por eso, y para que ese cambio se produzca, EH Bildu tiene que sacar este domingo los mejores resultados de su historia. Este domingo, la izquierda soberanista vasca, la izquierda independentista vasca, va a alcanzar los mejores resultados de su historia. Y para eso cuento contigo. El futuro está en tu mano. Gaur, ezkerreko soberanismoa da herri honen soziologiaren erdigunea. Eta da etorkizuneko proiektua. Gaur, guk ordezkatzen dugu. Beste inork, baino gehiago eta hobeto aldaketarako nahia, aldaketarako gogoa eta eraldaketaren zentzua. Aldaketa da etorkizun hobe bat guztiontzat. Baita isildu nahi izan gaituztenentzat ere. Eta aldaketa da orain. Igande honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aldaketa gogori adierazi egingo da. Eta nik ez diot espektatiba horri utxik egingo. Ez diogu utxik egingo herri honi. Eta bada aldaketa beharra onartu arren, onartu behar izan arren, berdina egiten jarraitu nahi duenik. Horregaitik gain zuzen ere, aldaketa gertatu dadin, EH Bilduk igande hontan bere historiako emaitza elektoralik onenak atera behar ditu. Aldaketa da orain, eta aldaketa posible da, eta aldaketa hori posible egitera goaz. Igande hontan, ezker independentista, ezker soberanistak bere historiako emaitza elektoralik onenak aterako ditu. Eta beraz, bukatzeko, animo, urrundi gatoz, urrunera goaz, igandean ez da ezer bukatzen, bide berri bat hasten da, baldintza berrietan egongo gara, abia puntu berri bat jarriko dugu, eta bidea egiten jarraituko dugu. Urrunera goaz, urrundi gatozelako. Kate luze baten kate begi bat gehiago gara. Hori besterik ez. Eta erraldoien gainean ari gara egiten bide hau. Eta urrunera goazelako lasai gaude, konfidantzaz gaude. Eta ez diogu herri honi inoiz huts egingo. Dena dago egiteke, mundu berri bat dago sortzeke eta herri bat askatzeke. Bide berrietatik abiatuko gara eta konfidantzaz irribarre batez posible egingo dugu. Posible egingo dugu. Telesforo Monzonek esan zuen eta Euskaldunan gogoratu nuen. Zuek utopikok ekarriko duzue Euskal Herriaren askatasuna. Eta nik uste dut, esan nuen Euskaldunan, hori esan zuenean, etorkizunera begiratzen zuela, eta guri ari zitzaigula hitz egiten, hitz profetiko hoiekin. Uste dut, 2024 urtean, 21. mendearen urte erabakigarrietan sartu garelarik, Telesforo Monzonen hitz profetiko hoiek eguneratzeko momentua dela. Eta esateko,
guk, utopikok, ekarriko dugula Euskal Herriaren askatasuna. Gora Euskal Herria askatuta!